Karbiang long alo break jam madima long proxy ke proxy ang deng det PK jogwan arani ke talon asonsi di phurong sopi go boys pathuak lang along ta mission pen ke talon Karbiang long alo break jam madima long ta me mission pen proxy ke proxy ang deng independence de arani mission pen ke talon dun Ingdeng troxy ke troxy Bharat Swadhin kelong mate British ari deng pen ke jog arni ongdung atum parlin parlopensi flag mate lama ke ondun Kaching hon birta ke lara dona phansita me nilihin pen cardom pe jiriklo cardom pini birta ang ton pen arjik tha pini pai pai ni phai krep horni lake det pike jog banarni lo La sopen det pia dang along setami ning arong chipi pen bangswar ni mate Independence Day Catalona sonsi Karbiang long a hempi di phurong supia long kedo go boys pathuak lam along setami mesen pen troxy ke ba troxy ang deng det pi ke jogwanar ni ketalon pon Sonsi ada por phainer ke ba por pen Diphu Gandhi Park along det pia po mate Father of Nation Mahatma Gandhi aphan Karbiang long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen Japonsi Team Karbiang long atum pen Mir Alek pen Man peng kipi lepen kachikimo jaime dengpon Bangso phi Karbiang long Autonomous Council asai hem athengno Mir birialong setami det pia lama pangjarpon La Sophie ada por phai sir ke ba por pen Diphu Go Boys Higher Secondary School pathua klamalong setami ning arong chipi pen bangso jai mek paman ponlo Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghari deng pen det pia lama phan man peng piponsi lama pangchar pon pen jai mek pangcheng ponlo bangso long Diphu hawara long kido lo charli amumar la pen raikom sai khila pen prek jama sai ka matum pen setami parrot paklang pon Lapen KAC arlo kidoan asai ka matum pen setami exhibition paklang pon. Bangso amaya long KDC SP pencenglo MP MLA KAC EM MEC kidoan atum setami chetong dunsi ingdeng troxy ke bra troxy angdeng det pi ke jogwan arni mesen pen ketalon pachun pon. News report Karbiang long live. Det pike jog wanarni det angkang along setami ke talon pona son thak thaksi Karbiang long lo prek jama dim lo ke charle hemalong pen chenglo sai hemalong lapen kaprek ka dimalong mesen pen talon pon sonsi Bokajan Sports Association pathua klamalong pen chenglo chokihula PS lapen Assumption English High School Jaipong hawar MS Jaipong Lems Cooperative Kherunia hawar Hamren rongsopialong lapen Amria hawar pen chenglo ke ongdung atimalong mesen pen talon pon Sonsi Bokajan CCI pathua klamalong Bokajan Subdivision Officer Civil atumpen chepatir piponsi ingdeng troxy ke bra troxy aphong India ki jog arni 77th India Independence Day Bokajan Sports Association pathua klamalong si mesen me pen talon ponlo Aningkan wang ason tak taksi pening aningkan let hota BSA pathua klamalong ada por phainer kebra minute phokebra phopor SDO Civil mate Deputy Commissioner Anukumar Brahma ACS pathua klamalong palisi karlitang atuma phan milur kaipen mir chebatsi chikimo ponlo adun thulake parrot kidam ji atumpen kachipachinia por en ponlo Lapen por phai sir kebra minute phopor Deputy Commissioner Anukumar Brahma ACS pen det PLama ingthur ponsi kachetong dun CRPF ASRF High School pen college atum pen March pass kedam paklang ponlo bangsolong Bokajan local MEC lapen penangan ke thei giding atum chetong dun si mesen pen jaimek pachun pon Sonsi West Karbiang Long District Hamren Rongsupia Longta ingdeng troxy kebra troxy Independence Day alir alon ki pipen talon dun Saika masahe manparta armu chingrum petpen rongbong ronghang pathua klamalong West Karbiang Long DC Krishna Barua rideng pen dead alama pangjarpon Napan aningkan wang asonsi School osomara tumpen National Anthem Jumesen alun parju ponsi March pars kachapati setami patopon Mayalong aluhia manpen MLA Rup Singh Teron SP Indranil Borua KAAC MEC Het Singrong Parpen Chenglo Ongdung Saikam Chokomara tum lapen armu atum chingrum dunsi mesen pen jaimek pachunpon
Halapu nilibaha waralong setami Chokihola Police Station lapen Assumption English School along setami Mesen pen det pike jogwan arani Mesen pen talondon. Lason si Jaipong waralong setami MS Jaipong Lems Cooperative along Klembang pen ha dagara ratum chingrum sik Mesen pen Jaimek pachunpon lapen halapu Kherunia waralong lapen Amria waralong setami Jaimek Mesen pen pachunpon lo. News report Karbi Anglong Live. Det pike jog arni mohore pak pena jog aning arong kachipi dunji mate kapache thang dunji pu pena jog flag mate lama leke o chok chedet setami Facebook WhatsApp hei huelong mohor kachipi dun. India flag upon tricolor puta pudet bangso flag along athak sialir mate a color ke saffron mate ke ang athe na bangke strength and courage jakong thetan lapen pheri re pa phan white mata akilok lake peace and truth ning kang sam lapen ahok pa phan green mata akilir lake fertility grown in auspiciousness land mate ke mesen kaching thola pen ke thedung along ripusi pacheta pon bonta det piang kang along ta prek jama dim along lopuson lama kang thor parlin phit globuk mate ke od ka parlin dun thek dun long lase amut pialam ili tuma thadam note ili tum lama aphan aman ki pikang tung teloma mate kachini dun dia potong lapuson amhor ke klang berloma eson alam ili munthidam senang ajara son sita social media kachi hung akai pinanga pot mohor en pammi bansi photos punon videos punon ili tum upload manji pini labang sa mohor ke klang lake dehuri lem salong lama ing thothia prang amohor iglo penangatum lama arjon si kiot penangatum ke kiot kaparlindun mate akilir alira bangsi athak biko lapen adabapor BJP state office along Bhavesh Kalita mai phu penajok lama parlin thaksi kangthur nasi lapuson ke chokche lapen ke wangjilang aning kampen ke choklim pensi lama pangjadunanji dolama rapen arjison rongphar Karbin long live. Pai phai krep pho det pi ke jogwan arni pu ning ka cheparong pen ki jui dam bom apor ahor kangthilang so ke dam atowar donria dung towara du ke galong ihum tata gol kaching ko ejok inoda bang phu radip devnara bang adimalong amat apran ke dam nang laben bang hini ari sang pho tum arenga hu ke sonang birta kelong do na tengke pai phai krep pho det pige jogwan arni ning kacheparong pen bang ke thomatum kijui damboma porahut ihum tata gold agari registration number AS02T3712 kangthilang so tobar adonri adu keke angdenalong kopi koson penloni chingkoi bublo bangso jok Pradip Devnath arta tike brahini arun devnara sopo debosan bajara sor abang adimalong amat apran damjuilo bangso kisung ke pholong tongsekot pen dokmoka PS ar julong se adim aklong along palidunsi ke doan asai sitami chepari deng ponpen aphan kedam joya bang aphan postmortem asai ki claim je aphan DMC chalong an wanted lapen areng ki sobang hini atung aphan den arong along ke do public health center along sei langpon bomlo birda ke do bom por hut an ke bang hini areng ki so atung aphan amen lapen arong bang thek pon long lelang news report Vikram Teron Karbi Anglong live. Bokajan subdivision angkang lakhai ko reisi Borjan MSC constituency angkang khatkhatia hawar amri rongpia rongara ratum kijuna langaphan kacho soga thai kawe pen kisung thek tik lopasi birta repon long kidamtang ningkan ko an pen lunita amri rongpia rong don trokner kep atumke misen kijuna langaphan long dun delang lasinon parivartan a sarkar ahor an ke nanglang pon po bon po se hala bang sorong ara tum BJP asong aphan vote chupidun si pahai dun lo bonta nilitum amri rongpia rong ara tum ke piniar ni anta longle pukhuria lang lapen arbe janglote langbung lang plet alang si chinglu chosok pen jun nang bom lang Bokajan MLA mate Assam along deputy speaker Dr. Numol Momin aphan vote chupidun vek pahai dun vek seta pini arni nilitum aphan kema thapon thang nata chethek long lelang pusi ningjerinti এটুয়ে পানি খাই আছো আজি আমি 20-22 বছর পরে এটুয়ে কুয়া পানি খাই আছো আমি কালিপুরের বরখন দি কিনে এটু সাইড ভাঙি কিনে আপনাদেরকে চাব পারিছে এতিয়া বাহিৰৰ পানী সব ঘুমাই আছে আমি নিজে রাইজে মিলি কিনে এটু কুয়া খান্দা হয় আমার ইয়াতে একো পানির সুবিধা নাই রাস্তার সুবিধা নাই
এটা মানুহ আমাৰ যদি বেমাৰ হৈ যায় আধা ৰাতি না এম্বুলেন্স আহে না কোনোবা আহে আমি বুকি কিনিহে লৈ যাব লগা হয় 3-3.5 কিলোমিটাৰ তাৰপিছত এম্বুলেন্স আমি সাৰ্ভিস পাওঁ আচ্ছা কোৱা বাহিৰে বেলেগ ৰিংবেল সিংবেল চৰকাৰৰ ফালৰ দিয়া হৈছে নেকি একো নাই আজিকালিতো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা জেজেএম বুলি দিয়া আছিল এই জেজেএম স্কিম গাঁও দি আছে আপোনালোকে পাইছে না নাই স্কিম দিয়া আছে বোৰিং কৰিছে কিন্তু এতিয়া সিস্টেম একো আহা নাই বোৰিং কৰি ৰাখা আছে লেকিন সিস্টেম একো আহা নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ তাত এই কোৱাটো আপোনালোকে গোটেই গাঁও ইয়াত খাই আছে নাকি ইয়াতে খাই আছো আমি 40-45 ঘৰ পানী এইটোৱে কোৱা আমি পানী খোৱা এতিয়া এইটো পানী খাব পৰা নিচিনাও নাই আপোনাৰ কি নাম ফিল্টাৰ কৰিলেও নহয় এইটো ফিল্টাৰো কাম কৰা নাই খাবলগীয়াটো পৰি আছে না এইটো পানীটো গৰম কৰি আমি গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি এইটো পানী আমি খাই আছো alang lipan social media long thek long ason asai ke claim lapen jumisen alam kaning jipon lapen nh thongke basir kep atobar alo anke kijun alang lapen tobar haihui kipi pacetang labji bupu setani lituma phanke nang panung kuplo lapen halapu local msc surjorong pharmasita ammo bang beddet loposi pachini don Nasi kewang ja porahut vote jongsi nangji pulote niltum amri rongpia rong arara phanke mesen kijun alang non kilik aprang nang pinangji kali pulotang te kewangji kilik apora hutke matha nang kok popota nang pachini don non asam sarkar pen lapuan akera ason ke ongta jjm asam darshan haihui do setani rituma phanke chimon isita nang matha pon pe darapanke manghumi melopusi ningdu chipi pen chethanrenti Bokajan Banananterang Karbianong Live. Patumi pai ni phai krep clear ni anarlo por phai hinira achiti mapor malom Assam Jatiyawadi Yuva Chhatra Parisad Bokajan Regional Committee atum chepatir biponsi Bokajan SDOC Vilarideng epak pinpuralo kepajurpon Pinpur alo along ke jong pon lake non hejong Assam sarkar atum MBBS kacharli along entrance ke tok along aprangke non resident Indian atuma phan pharo isira trokebra troxy mate 167% ansi kedeng bonta non ke non resident Indian phan pharo isira plikebra hini mate 142% anle entrance unjot pustami kedeng derapot AJYCP atuma sapta ning exam se pusi AJYCP CEC klembang jitu phukon pen pachini এই প্ৰদান কৰাৰ অৰ্থটো এইটোৱে যে এইখন স্মাৰকত আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ তাত এটা বস্তু আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মেমৰিয়ামখনৰ অৰ্থ যে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত যি ছখনকোণে যি এতিয়া অসম চৰকাৰে যি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে NRI তথা MBBSৰ পাঠ্যক্ৰমৰ যি জৰিয়তে যি সংৰক্ষণ কৰিছে বহিৰাজ্যৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে কম মাৰ্ক পাই পেলাই তথা ডলাৰ তথা টকাৰ বিনিময়ত চিটসমূহ কিনিব পাৰিব বুলি যিটো অভিযোগ উঠিছে যিটো সংবাদ মাধ্যমত পেপাৰ পত্ৰে ওলাইছে এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় Lasila sobu thak sodak pen kham khesi Assam sarkar atum puthot che enthunang jibose pinpura along ke jongpon la sobu thak si patumi apor Assam Medical and Science along arpugi do atuma phan panong si Bokajan SDOC Vilarideng pajir pon lupota pachini ponthu Bokajan pen ananterang Karbianong Live Pini prime time berita ke ponsi kang toniklo